nabo rero hari ukuntu bari kugoranamo gatoya gusohoka kwabo banza biri busabe undi mwanya. Timu yose yamaze kuva mu kibuga cy'indege, hasigaye Ashton Small ndetse na Indian Ashton uko ari batatu, cyangwa se navuga celebrities uko ari batatu bagomba gutanga ifoto, batanga inkuru. Bari kwitinza gake gake, baraza bigenze bite baho. Ako icyonzi icyo wenda ikiri bube ni ugutinza abantu, ariko amaherezo y'inzira buryo baravuga ngo ni mu mbere. Byange bikunde bari busohoke mu kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Kagarara, umwe mu basore mu myaka mike ishize byari bigoye gupredikitinga yuko yaba ari uwari uyu munsi niwe ubona uraje amajoro abantu hano, niwe uraje igihugu amajoro abantu baraye, abandi ibihumbi amagana baraye bicaye bibaza bati Kagarara atashye nk'intwari. Yagiye bucece asanze Ashton Hall, ariko uyu munsi agiye gutaha nk'intwari nyuma y'uko akoze amateka agahura n'uyu mugabo w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora siporo, ukurikirwa n'amamiliyoni y'abantu. Gusohoka kwabo birakomeza gutinda hanyuma ariko natwe turakomeza kuhababera isegonda ku isegonda. Finally Kagarara, Ashton Hall, Indian Ashton barasohotse. Nanjye ndi hano kubabarira iyi nkuru ijambo kurindi. Kagarara yabaye Kagarara hano, ariko Imana ntacyo itakorera umuntu. Hano ni Kagarara uri guca impaka ku kibuga cy'indege, urebye itangazamakuru ukareba abantu babategereje kubona aho baca ubwabyo. Ni inkuru abakobwa beza ba Kigali protocol babahereza indabyo bababwira bati you are welcome, murakaza neza i Kigali mu Rwanda. Wow, ni ibintu navuga yuko ari byiza, hanyuma updates twabaha nuko nyuma yo kuva hano ku kibuga cy'indege badakoze ikiganiro n'abanyamakuru, kuva hano ku kibuga cy'indege nta muntu baganiriye, bagomba guhita berekeza kuri hoteli Kagarara. Bisobanuye ko atari buze kurara za Kimisagara iwabo, ahubwo agiye kurara muri hoteli y'inyenyeri 5 hano mu mujyi wa Kigali. Reka turebe ko babaha umwanya. Oh my God, babaha umwanya bano bantu ba inshuti za Kagarara babakire. Wow, Ashton Hall byamurenze, umurebye mu maso ari kwisekera. Wow, ni ibintu bishimishije cyane, abantu ni benshi cyane, itangazamakuru ryinshi. Ntabwo wamenya ko izi ari saa 8 ikibuga cy'indege, babe itangazamakuru baba abagenzi, abantu bose bahindukiriye ibi byamamare. N'abagenzi bigenderaga bari baje kwakira abantu, abakozi bo mu kibuga cy'indege, abantu bose muri rusange bahise bakangurwa n'iyi nkuru. Saa 8 zirenga iminota myinshi cyane, saa 8 zirenga iminota irenga 10 mu kibuga cy'indege cya Kigali. Wow, ni ibintu byiza cyane kubona umwana w'umunyarwanda mu mwaka umwe ushize. Ntabwo mpamya ko hari uwatekerezaga ko inkuru yaba iyi ngiyi, nta watekerezaga yuko iyi nkuru yabarwa muri ubu buryo. Bati muduhe inzira, njyewe icyo nabijeje ndakomeza kubana namwe kugeza binjiye mu modoka. Nta kindi kindaje ku kibuga cy'indege usibye kuba kurikiranira step by step uko iki gikorwa kiri bugende. Ndatekereza yuko nta na kimwe kiri bubacike, nta kantu na kamwe kari bubacike. Icyo maze hano no kubamenyera ni iki kiri bube hano. Rero Kagarara babanje gufatana ifoto n'abantu baje kubakira. Ni igikorwa mbona cyiza cyane. Wow. Kagarara hano avuga ati
ati mbabwire ngo iki ati babwire ko bakunda cyane ati ndabakunda cyane wow Ashton ati ndabakunda cyane wow ni foto ni image ubona ko bigoye kugira ngo ufata amashusho ufata amafoto hano agira icyo afata mu buryo bumworoheye gusa ku mbaraga ku bushobozi biri busabe ku cyo biri busabe icyo ari cyo cyose turagikora ariko tubagezeho uru rugendo hano ku kibuga cy'indege abashinzwe umutekano bibi byamamare bari gukora akazi kabo ariko nanone ku rundi ruhande itangazamakuru naryo rirakora akaryo ijambo ku rindi igikorwa ko kiri kugenda turagerageza kugikurikirana. Goal is to get him to 1 million. So I need all of Rwanda. I need everybody to follow him. If you see this video, you follow him. We got to get him to 1 million followers. Ashton, did you know Rwanda before you knew Rwanda? For him. Huh? Let's go some different questions from different people. Yeah. Did you know Rwanda? Thank you, brother. Thank you. You said what? Did you know Rwanda before or you know Rwanda because of Ashton? If I'm being honest, can we get a light? If I'm being honest, I never heard of Rwanda before. I haven't. But Ashton Small, he won't shut up about Rwanda. He won't. I say, where we go next? He say Rwanda. In my whole chat, all of my people, they're spamming the Rwanda flag and stuff like that, all in the DMs. So I'm excited. 100%. Did you know any artist in Rwanda? I don't. You don't Ashton Small. Only. He's an artist. Yes. Y'all just don't know it. Yeah. Football. Huh? What is your favorite team? Football, I'm still learning. I'm still learning, but I love Rwanda 100%. Messi, Cristiano Ronaldo. Messi. Okay. Messi. I go Messi. Which team do you support in this World Cup? In the World Cup? That's a good question. Who's all left? USA. USA's in there. Who's all left though? Oh. Argentina's in there. Who else? Okay. France. We'll go US. We'll go USA. Oh, Brazil. Yeah. Brazil. Hey, Brazil too though. Okay. I love Brazil as well. Okay. My guy's getting them questions. Last one. Go ahead. Your last one. My what? Last one. My last word? Just message to Rwanda. Oh, last word for Rwanda? I mean, I say, if your dreams seem accomplishable, if people believe your dreams, if they don't call you crazy, you're not dreaming big enough. Yeah, dream bigger. That's the message. Keep God first. You're welcome. With him, you can do anything. Okay, thank you. Let's go. Itangazamakuru ryari ryinshi hano wow kubona ukuntu abadashaka gusiga kagarara cyase Ashton Small ni kimwe mu bintu bishimishije ni kimwe mu bintu reba kumva urishimye so ubu ngubu igikurikiyeho no kwerekeza ku modoka wow ababyeyi hano bati kagarara wacu mu myaka nahoze mbibabwira n'ubu ndabisubiramo nta muntu ahari wari witeze iyo ugira ububaza ko mu myaka 2 ishize cyangwa se n'umwaka ushize umwe ko ibingibi bizaba kuri kagarara ubanza wari kuvuga ko ari ukurota ariko uyu munsi birabaye ni Imana nta n'ikindi umuntu yavuga kagarara ubona ko Ashton afitiye urukundo rudasanzwe kagarara ntashaka gutambuka we ubwe ataratambuka kwinjira mu modoka Ashton aravuga ati banza winjire njyewe ndaba ninjira nyuma kagarara mu modoka nziza vewit ubona ko ntekereza yuko mu minsi itari iyi ngiyi byari wow ati peace and love I love you guys wow uyu musore ni umwintertainer by the way ku rundi ruhande ni umwintertainer wo ku rwego rwo hejuru I love you ababyeyi hano benshi wow so ngayo nguko rero Ashton ngayo nguko kagarara bagiye kwerekeza kuri hoteli imodoka ubona ko ni cortege 1 2 3 4 5 kugira ngo yizere ko uyari kagarara wundi tuzi cyase Ashton Small nkuko uyu munsi ari kwitwa ubanza ari ibintu bigoye Ashton ati Ashton Indian Ashton banza winjire njyewe mbone kwinjira ubona ko uno musore yita cyane kwaba bavandimwe yaba uwo mu Buhinde yaba uwo mu Rwanda agahita
amakuru rero mfite ku rundi ruhande ubu ngubu Ashton Hall, Ashton Small, Indian Ashton bagiye guhita berekeza kuri hoteli, imwe muri hoteli nziza ziri mu mujyi wa Kigali kuruhuka mbere yuko ejo ku manywa bazatangira ibikorwa bya streaming bagenda batembera umujyi wa Kigali berekwa ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Abaturage hano ntago bari butume Ashton Hall agenda bisaba ko inzego z'umutekano ziza ku intervena. Ona ko afite umusore ushinzwe umutekano we, umusore kabisa muremure urambutse avuga ati mwigireyo ariko Ashton Hall nabo ubona ko ni umusore w'abantu, umusore ubushaka kwiganiririza abantu be, yanze kuzamura ikirahure avuga ati ngewe ndabakunda cyane, abasuhuza basezera. Nubwo abashinzwe umutekano bataboroheye babirukana, we ntabwo arahaga urukundo rw'abanyarwanda. Saa 8:23 nibwo imodoka ubona ko zihagurutse hano ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe zerekeza kuri hoteli aho bagiye gucumbika mbere yuko ejo ibikorwa bizasubukurwa. Nge hano twabanye ku kibuga cy'indege, of course nitwa Emi.